بكت عيني بكت عيني بكت عيني على ذنبي وما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kako sam nagovijestio sinoć uz Allahovu dozvolu, danas ćemo se družiti s jednom bitnom temom za sve nas. I mi smo sudionici u toj temi često, a to je dakle govor o drugima. I počesto to zna biti neodmjeren govor. Odnosno, da se olahko upuštamo u čast drugih. Svjedoci smo, pogotovo danas u vremenu proširenosti društvenih mreža, da se olahko govori, piše o drugima, komentarišu njihove riječi, njihovi postupci, njihove pojave. Pa na nama je, kao što imamo pravila za cijeli svoj život, za svaki ibadet, isto tako, dakle, trebamo se upoznati kako, ako trebamo govoriti o drugima, ako se traži od nas da govorimo o drugima, kako da govorimo, šta moramo imati sa sobom da bismo mogli govoriti o drugima od znanja, dokaza i sl. Jer nije vam strano i ne smije vam biti strano, vjera Islam došla je ne samo da sačuva vjeru, već je došla i da sačuva život, i sačuva razum, i sačuva čast, i sačuva potomstvo, sačuva imetak čovjeka. Pa je dakle jedan od velikih ciljeva vjere Islama da čuva čast muslimana. Stoga dakle mi, muslimani, sljedbenici vjere, ako tvrdimo da smo istinski sljedbenici vjere, onda moramo čuvati, kao što želimo da drugi čuvaju našu čast, moramo i mi čuvati njihovu čast. Dakle, kako sačuvati čast brata muslimana, sestre muslimanke, prilikom govora o njima, da li govoriti, o čemu govoriti vezano za njih i ko je taj koji govori. Ako Allah da, eto, družit ćemo se s tim danas u ovim našim druženjima. Pa s obzirom da je tema opširna, a prijeko potrebna, govorit ću o njoj kroz pravila. Jer pravilo može da objedini u sebi mnogo dokaza, mnogo pitanja i slično. Ako se ti dokazi ne mogu zapisati, ne mogu zapamtiti, onda barem da zapamtiš pravilo. Lahko je jedna rečenica ili dvije iz kojih se sastoji to pravilo. Lahko ih je zapamtiti i onda dakle čovjek otprilike ima sliku kod sebe te teme. Pa dakle družit ćemo se o ovoj temi, sa ovom temom kroz pravila. Da mnogo ne duljimo, pošto je tema opširna. Dakle, prvo pravilo jeste da je obaveza čuvati svoj jezik od harama, a preporučeno ga je čuvati od pretjeranog halala. Obaveza je čuvati jezik od harama, a sunnet preporučeno je da ne pretjerujemo u dozvoljenom. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, svima nam dobro poznat hadis, kod Buharije, kod Muslima zabilježen: Men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Neka govori dobro ono što je dobro, što je sigurno dobro i što je u datom trenutku dobro, ili neka šuti. Dakle, nije dozvolio da se govori loše. Nije dozvolio da se govori govor koji je haram. Pa je obaveza sustegnuti se od haram govora. Pogotovo, dakle, kada je u pitanju čast drugoga. Jer je govoriti o drugome loše napad na njegovu čast. I stoga je, dakle, haram zabranjeno govoriti o drugome, jer udaraš na njegovu čast. Čast svakog od nas, muslimana i muslimanke, bio on muškarac ili žena, zagarantovana je kod Allaha. Vama dobro poznat hadis, također kod Buharije, kod Muslima, od Ebu Bekreta radijallahu anhu, na oprosnom hadžu, na najvećem skupu na Dunjaluku koji je ikad se desio. Na oprosnom hadžu preko 100.000 ashaba je bilo
vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem obraćao se u nekoliko navrata, pa ono što je poznato i najpoznatije da je tada izrekao jeste: doista su vaši životi i vaši imeci i vaša čast. Kaže bujrum. Salam. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Doista su vaši životi i vaši imeci i vaša čast haram vam. Sveti vam. Haram. Ne smijete dirati u život drugoga, u njegov imetak, u njegovu čast. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što je svet ovaj današnji dan, u ovom mjesecu, na ovome mjestu. Pa kada čovjek čuje ovakav hadis, ili šerijetski tekst, bio kuranski ajet ili hadis, u kojem se kaže haram ti je, ti kao vjernik moraš da se zapitaš, ostavljaju li ove riječi traga na tebe kada se kaže haram ti je. Slično kaže, sjedi brate, odmah tu, sjedi. Slično kaže poslanik alejhi sallam, također u vjerodostojnom hadisu: kullul muslimi alal muslimi haram. Svaki musliman i svakom muslimanu haram. Svet. Pa isto kaže njegov život, njegov imetak i njegova čast. Sveti su jedni drugim. Ne smiju jedan drugome dirati u život, u imetak, u čast. Svima vam dobro poznat također hadis, oko kojeg malo ima govora, ali šejh Albani ga je ocijenio dobrim, kada jedne prilike Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem tavafio oko Kabe, pa je zastao, okrenuo se Kabi i počeo da joj se obraća, pa kaže: doista si veličanstvena i doista je tvoj miris veličanstven, doista si sveta, ali je čast muslimana kod Allaha svetija. I brojni drugi šerijatski tekstovi koji nam govore da je čast muslimana, kao i njegov život i njegov imetak, nepovrediva. Eto, mi se čuvamo, jel tako, da ne skrnavimo, uzurpiramo tuđi život. Čuvamo se. Također imetak čuvamo, ali šta je sa časti? Tako olahko upadamo u govor drugima i kaljamo čast drugih, što dakle ni u kom slučaju nije dozvoljeno. Kao što je život haram, kao što je imetak haram, da uzurpiramo isto tako ništa manje. Zajedno su spomenuti u vjerodostojnim tekstovima i dakle čast muslimana. Pa to dakle treba da nam bude krupno. Do toga trebaš da držiš. Kada čuješ da ti kaže Allah haram ti je, da ti kaže poslanik alejhi sallam haram ti je, ne smiješ tome se približavati. Mi kratko prevodimo zabranjeno, ali to u šerijatu ima jače značenje, strogo zabranjeno, ne smiješ se primicati kad se nešto kaže da je haram. Pa dakle, to moramo smatrati krupnim. Poznat vam događaj koji se desio, o čemu govori početak sure Nur, koji se desio za vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam, Ajša, naša majka vjernika, kada je njena čast napadnuta, 10, 15, 16 ajeta objavljeni povodom nje, pa uzvišeni Allah dželle ve ala govori o tom događaju. Međutim, kako govori? Govori u sadašnjem vremenu. Dakle, nakon što se desio i došlo čišćenje Ajše radijallahu anha sa nebesa, objava došla, spustila se o njenoj čistoći, pojašnjenju da je to bila potvora na nju, uzvišeni Allah, iako je to prošlo, govori u sadašnjem vremenu. Zašto kažu mufesiri? Zato što će se takve stvari ponavljati među muslimanima. Pa dakle, govori u sadašnjem vremenu, kaže u 15. ajetu: iz telaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Tamo je prevedeno kod nas u postojećim prijevodima u prošlom vremenu, ali dakle ispravnije da se prevodi u sadašnjem vremenu, kako je rekao uzvišeni Allah. Pa onda bi prijevod glasio: kada to prepričavate svojim jezicima i govorite ono o čemu nemate znanja, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا, i smatrate to malim, وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ, a to je kod Allaha itekako krupno. Smatrate to malim, hajde da se zabavimo razgovarajući o ovome ili onome, smatramo da je to malo, ali kod Allaha čast
muslimana i tekako velika, ogromna. Pa dakle, moramo biti svjesni ovih šerijatskih tekstova i moraju ostavljati traga na nas. Kao što odazivamo se Allahovim riječima po pitanju namaza, po pitanju posta, po pitanju drugih ibadeta. I ovo je ibadet, da čuvaš svoj jezik od časti svoga brata muslimana, da čuvaš njegovu čast od svoga jezika. Brojni hadisi nam govore o tome. Da moramo povesti računa o svome jeziku i koristiti ga samo u ono što je dobro. Ovaj jezik je ogromna blagodat od Allaha, jel tako? Čovjek njime potvrđuje svoj islam, izgovara šehadet, može, pogledaj, čitaj hadise poslanika alejhi salatu o vrijednostima zikra, lahke riječi, izgovoriš kod Allaha ogromne, teške na vagi, mnogo, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'azim, poznato vam je, subhanallahi wa bihamdihi, da čovjek kaže u toku dana 100 puta bivaju mu oprošteni grijesi, makar ih bilo poput morske pjene. Ko 10 puta izgovori la ilaha illallahu wahdehu la šarika leh do kraja tog zikra, kao da je oslobodio 4 roba od potomaka Ismaila i brojni drugi zikrovi. Izgovoriš sa ovom blagodati. Ogromna blagodat, ali isto tako. Čovjeka može upropastiti. Pa je pravi nesretnik onaj koji iskoristi jezik za svoju propast. Koristi svoj jezik za svoju propast. Čovjek izgovori riječ, izusti riječ, na nju se ne osvrne, ona bude razlog da bude bačen u džehennem 70 godina, kako je došlo u hadisu. O Muaze, a zar će išta drugo bacati ljude na njihova lica osim onoga što su posijali svojim jezicima? Kaže poslanik alejhi salatu i braćo i sestre, na ovakvim hadisma trebamo se vagati. Kada se kaže vjernik je ili nije vjernik, nema plaho filozofiranja. Ko je vjernik? Takav i takav. Ko nije vjernik? Onaj koji nema pri sebi to. Kaže, vjernik nije onaj koji ogovara. Kaže poslanik alejhi salatu, vjernik nije onaj koji ogovara, niti onaj koji proklinje, niti onaj koji je bestidan, niti onaj koji ružno govori. Nije vjernik. To nije svojstveno vjerniku. Kakav sam? Koliki sam? Jesam li uopšte? Na ovakvim se šerijatskim tekstovima vagamo. Zbog čega je govorio na ovakav način poslanik alejhi salatu da se odgojimo? I kome je govorio? Nikad nemoj zaboraviti, brate i sestro, prvi hadisi koji su izricani, kome su izricani? Kur'anski ajeti kada su objavljivani, kome su čitani? Ashabima. Ako je njima govoreno ovako, što se buniš, što da ti bude teško, da ti bude neugodno, kad tebi neko danas kaže ovako, kada ti kaže pogledaj, jesi li vjernik, vagaj se. Te riječi je isto govorio poslanik alejhi salatu svojim ashabima. Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani. Hadis vjerodostojan. Ko je musliman? Ne treba neke definicije koji izgovori šehadet, radi ta i ta djela, čuva se tih djela. Musliman je onaj od čijeg jezika i čijih ruku su sigurni drugi muslimani. To je musliman. Ko svojim jezikom uznemirava druge, bojati se kakav je i koliki je musliman. Pa dakle, dobro povedimo računa o svome jeziku, koristimo ga samo u dobro i ništa više. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Čovjek ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije onaj koji bdije i koji bilježi. Sve što izgovorimo je zapisano. Nema, ja se šalio. Mi znamo provoditi danas, ne znam kako je kod vas, molim Allaha da vas sačuva i da budete bolji nego mnoge druge sredine. Danas kod braće nema sjela ako se neće pričati o drugome. Nema se o čemu pričati na sjelu ako se neće pričati o drugome. A'udhu billah. A takva sjela će sutra biti zasigurno razlog propasti, stradanja na drugome svijetu. Svaka riječ koju izgovoriš, ona je zabilježena. Melek piše. Pa dakle, čuvajmo našu braću od nas samih. Kao što imaš čast, imaju i drugi čast. Ne bih volio da se o tebi priča, nemoj pričati ni ti o drugima. Kako se kaže, ko živi u staklenoj kući, neka se ne baca kamenjem na druge. Neka se ne baca kamenjem na druge, uzvratit će mu pa ode mu. Kao što je njegova čast sveta i tvoja sveta, voliš da se vodi računa o tebi, tako i ti vodi računa o drugome.
Pa dakle, posveti se sebi, posveti se svojim mahanama, radi na sebi, a ostavi druge, ne govori i nemoj da se veseliš i nemoj da se odazivaš. Ako te neko i pozove, ajde na sjelo, ako te neko i pozove, zatraži od tebe šta ti misliš, šta ti kažeš o tome i tome, njegovim riječima, njegovim djelima. Sigurnost, brate, nema cijenu. Nema kuće, jel tako kod nas? Smatram da nema kuće, a da nema ogledala da li u toaletu ili u hodniku. Hajde stani nekad pred ogledalo i sam sa sobom pričaj. Analiziraj sebe. Bolje da ti sam sebi kažeš šta ti treba, Muhammede, Ahmede, Hajrudinu, šta ti treba da pričaš o drugome, bolje nego da ti on kaže. Da te on sutra zaustavi i kaže što ti, ja sam čuo da ti o meni pričaš. Stani, analiziraj se. Pa dakle, sigurnost nema cijenu. Mi dobro znamo, nije lako sebi pogledati u oči ogledalo, sebe analizirati. A kamoli pogledati drugome, koga si ogovarao, o njemu pričao, pogledati njega u oči i zatražiti halala. To nije lako, nimalo. Daći ćeš danas, braćo i sestre, eto ima li kako da se iskupim za gibet, da ne idem, da ne tražim halala. Da ne idem lično. Ima li nešto da činim, da se iskupim za taj grijeh. Poznato je ulema spominje, ali kažu najbolje je da odeš i da zatražiš šta ćeš se ubijeti, je li ti čovjek halalio ili nije? Kada ti kaže halalio sam ili ako ti ne kaže. Pa dakle nije lako, zato nemoj se upuštati u to. Što ti to treba? Zato se i kaže, zaštita je bolja uvijek od liječenja. Bolje se ostavi, nemoj da se upuštaš u tu bolest jer teško se izliječiti od nje. Zatim drugo pravilo. Ne govori se o drugima na osnovu glasina. Ne govori se o drugima na osnovu glasina, na osnovu riječi koje ti se dostave, na osnovu neutemeljenih priča. Ne govori se o drugima na osnovu glasina. Dakle, neko od tebe zatraži šta ti misliš da kažeš, šta ti misliš o tome i tome. Njegovim riječima, njenim riječima, postupcima i slično. Ne odazivaj se. Naprotiv, dakle, ko ti dostavi riječi, pogotovo, dakle, riječi drugoga o tebi, ukori ga, zaustavi ga, presjeci ga, ne dozvoli. Znaj dobro da onaj ko ti dostavlja riječi drugog o tebi, da će i tvoje riječi dostavljati sutra drugome. To je poznato pravilo, dokazano pravilo. Ko govori tebi o drugome, govorit će i o tebi drugome, sigurno. Pa dakle, ne odazivaj se, presjeci, ne upuštaj se, pogotovo ne donesi sud. Ne odazivaj se tim riječima, pa da ti na osnovu priča koje su ti dostavljene, riječi koje su ti dostavljene o trećoj osobi, da ti iznosiš nekakav sud o njima. Ako želiš, tamam, ajet za prvo pravilo, čuo si hadis kod Buhari, kod Muslima, od Ebu Hureyre, ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka govori dobro, neka šuti. Dokaz za ovo pravilo jeste 6. ajet sure Al-Huđurat. Ejuhalladina amenu, ovi koji vjerujete. Kako ajet odpočinje? Ovako, ovi koji vjerujete. Dakle, vagamo se na ovom ajetu. Ovi koji vjerujete, in ja'akum fasikum bi nebe'in fetebeyyanu. Ako vam dođe kakav nepošten čovjek, vi odmah sa bitnom vijesti, bi nebe'in u arapskom jeziku za vijest koristi se termin haber, ali ovdje je upotrebljen drugi termin, bitna vijest, nebe, poznata vam je sura Nebe, je li tako? Amme yetesa'elun, ime za tu suru je Nebe, velika vijest, ogromna vijest. Pa ako vam dođe kakav nepoznat čovjek, nepošten čovjek sa bitnom viješću, fetebeyyanu, došao je harfa. U arapskom jeziku harfa ima značenje požurivanja, odmah provjerite. Ne dakle da kolaju vama misli, da vi možda nešto i razmišljate da poduzmete. Ne dozvoli, ne daje šejtanu prostora. Ako vam dođe sa bitnom vijesti za vas, vašu vjeru, vaš dunjaluk, vašu sigurnost, fetebeyyanu, odmah provjerite. En tusibu qaumen bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Da ne biste drugome narodu u neznanju, po džehlu, učinili nešto nažao, pa se zbog toga sutra kajali. Koliko je onih koji se kajali? Zato što su se odmah upustili u govor. Na osnovu riječi koje su im dostavljene. Odmah analizirali, odmah komentarisali. Ili izađe nekakav post, mora da se komentariš. Stani. Naš stari narod kaže, pusti, nek prenoći. Nek prenoći malo, sačekaj, provjeri. Allah kaže, provjeri.
I zasigurno ko bude postupao po ovom kuranskom ajetu neće zažaliti. Trebamo se prisjetiti da oni koji šire, upuštaju se u širenje takvih glasina, odazivaju se tim glasinama, dodaju na njih, uzvišeni Allah ih spominje na poseban način u svojoj knjizi. Prije svega spominje ih sa licemjerima, uz licemjere. Spomenuo je 3 kategorije zajedno, pa je spomenuo licemjere, spomenuo je one čija su srca bolesna i spomenuo je one koji šire glasine i zapečatio sa posebnom osobinom. Pa kaže u 60. i 61. ajetu sure Al-Ahzab: La in lam yantahi al-munafiqun, ako se ne okanu munafici. Walladine fi qulubihim marad, i oni u čijim srcima je bolest. Wal murjifun fil Medine, i oni koji šire glasine po Medini. لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا, mi ćemo ti, o Muhammede, dati ovlast na njima, pa neće još dugo biti tvoje komšije. Zatim na početku 61. ajeta kaže مَلْعُونِينَ, prokleti neka su oni. Prokleti neka su oni. Licemjeri, oni čija su srca bolesna i oni koji šire glasine, neistine o vjernicima. Pa to je opet ogromna stvar, krupna stvar. Zato dakle, vodi računa. Poznati je hadis, sinoć smo ga spominjali, čovjeka i raznih prizora koje je poslanik alejhi salatu vidio kada su ga meleki Džibril i Mikail odveli, pa je vidio razne prizore. Između tih raznih stravičnih prizora vidio je čovjeka kako leži na leđima na potiljku, a drugoga iznad njega sa kukom koja ima, dakle, sa štapom koji ima 2 kuke. Jednu kuku mu stavlja u očnu duplju, a drugu u usnu i razvlači sve do potiljka s desne strane. Zatim pusti, pređe na lijevu stranu i na isti način postupi, razvrati do potiljka. Dok lijevu stranu razvrati do potiljka, desna se vrati u normalan izgled. Pređe sa lijeve na desnu, lijeva se vrati i tako. Kažu učenjaci, na takav način se kažnjava u berzehu, u kaburskom životu do proživljenja. Kada je pitao poslanika alejhi salatu ko je on, zašto se na ovakav način kažnjava, rekao je to je čovjek koji je izlazio iz svoje kuće i širio glasine. Širio je laži. Pričao o drugima. Danas ne moraš ni izaći iz svoje kuće. Danas mnogi ne izlaze iz svoje kuće, a šire glasine. Nisu svjesni društvene mreže koliki hajr mogu da budu i dakle koliko hajra mogu da postignu sa njima, pa dakle zloupotrebljavaju to. Dakle, ne upuštaj se u glasine, govoriti o drugima na osnovu glasina nije dozvoljeno. Zato ako želiš, provjeravaj, a bolje ti je dakle da šutiš, da ne govoriš i ne dozvoli dakle nikome da u tvome prisustvu govori o drugome. Zatim 3. pravilo, vrlo bitno. Kada nam se i dostave te riječi, glasine, i kaže se taj i taj rekao to i to, taj i taj uradio to i to. Pravilo. Ono što se razumijeva, ono što mi razumijevamo iz njegovih riječi, ono što mi zaključujemo iz njegovih postupaka, ne mora znači da je tako. Sve dok ga ne pitamo i on kaže jeste tako ili kaže ne, nije tako, već je ovako. Ovo je, braćo, vrlo bitno. Danas te ljudi ubjeđuju šta si ti htio sa svojim riječima da kažeš. Ko najbolje zna šta si htio da kažeš ti si govorio i ti znaš zbog čega si to rekao, šta si namjeravao. Ne, ti si sa svojim riječima mislio to i to. Audu billah. Pa dakle, ono što se zaključuje iz nečijih riječi, iz nečijih postupaka, ne može se prihvatiti taj zaključak odmah, dok se ne pita, ne provjeri. Dakle, dok se ne pita zbog čega si to rekao, zašto si to uradio. Znaš li da tvoje riječi ukazuju na to i to. Tvoji postupci, iz njih se zaključuje da si ti takav i takav. Kada kaže čovjek jeste, tako je, ja sam rekao te riječi zbog toga i toga, tamam, onda znamo. I onda kada on prihvati, možemo poslije, kako će doći sljedeća pravila doći, možemo da govorimo o njegovim riječima kako.
Ali dakle, ukoliko čovjek kaže ne, ja nisam uopšte namjeravao, koliko danas ima ljudi priča, preleti u svome govoru. Jer nije svjestan da njegove riječi mogu imati za posljedicu to i to. Pa onaj ko analizira, ko prati, ko ima vremena, ko je dokon, zapisuje, analizira, cjepidlači, dođe i kaže, pazi, ti si rekao na predavanju to i to. Te riječi su malo sporne, mogu da ukazuju na to i to. Kaže čovjek, ozbiljno, nisam uopšte namjeravao to, nikada ja to ne bih rekao, možda sam preletio. Uglavnom, dakle, moraš da pitaš. Drugo pravilo, treće pravilo se naslanja na drugo pravilo. Kada dođu riječi, ne smiješ se upuštati u njih, moraš provjeravati. Kako provjeravati? Kod njega. Kod njega direktno. Dakle, treće pravilo govori o provjeravanju spornih riječi, spornih postupaka, dijela, radnji kod onoga koji je izrekao, kod onoga koji je učinio te. Baš. Evo ovdje je naš problem. Je li tako? Teško. Možda nekad stid ili strah suočiti se sa čovjekom. Ali tako lako pričamo o njemu na sjelima, naslađujemo se. Rekoh, nema sjela ako se neće pričati o drugome. I sutra kada nas čovjek zaustavi na ulici i kaže, čuo sam da pričaš o meni, ćeš u zemlju da propadneš. U zemlju hoćeš da propadneš. Šta ti to treba? Nema, dakle, mi nalazimo nekakve izgovore, pa da sačuvamo od takvih riječi sredinu, okolinu, da se neko ne bi poveo za njegovim postupcima i. Kod njega, moraš da pitaš njega. Dokaza mnogo za ovo pravilo. Svi vam dobro poznat hadis, kod Buharije, kod Muslima, vjerodostojan hadis, poduži hadis, ako hoćete u crticama. Da, kaže poslanik alihi sallam, u narodima prije vas bio je čovjek koji je činio razne grijehe. Na samrti sakupio je svoju porodicu, djecu. I rekao, ja kada umrem, zapalite me. Zbog grijeha koje je činio. Ja kada umrem, zapalite me. Pola pepela moga tijela bacite na kopno, pola na more u vjetrovitom danu. Da vjetar raznese pepeo moga tijela po kopnu i na moru. Ako Allah bude u mogućnosti da me oživi, kaznit će me žestoko. Ovako kaže. Su ove riječi problematične? Te kako? Kaže, ako Allah bude u mogućnosti da me oživi, ne vjeruje u moć uzvišenog Allaha, u proživljenje, da će ga proživjeti. Kaže, sigurno će me kazniti žestoko. Pa Allah naredio moru da sakupi svoj dio, kopnu da sakupi svoj dio. Proživio ga i pred sebe. I Allah kaže, zašto si to uradio? Allah ga pita, zašto si to uradio? Iako Allah je sveznajući, zna zbog čega je to uradio. Kaže, zašto si to uradio? Pita. I šta se na kraju kaže hadisa? Da mu je oprostio. Da je rekao čovjek iz straha, gospodaro, tvoje kazne. I Allah mu oprostio. A ti, šta ja i ti znamo o drugome, zašto je rekao, povodom čega je rekao, čućeš dakle da se moraju uzeti u obzir okolnosti zbog kojih je čovjek rekao takve riječi. Moraš ih uvažiti, pa na osnovu toga odbaciti ili prihvatiti njegove riječi. Uzeti u razmatranje ili ne njegove riječi. Allah pita, iako je sveznajući, pita, zašto si to uradio? Kada smo mi prije nego ćemo se upustiti u govor o drugome, o njegovim riječima, njegovim postupcima, pitali ga, zašto si to rekao? Zašto si to uradio? Drugi hadis, drugi dokaz, također vam poznat. Muaz ibn Džebel, kada se vratio iz Jemena u kojega je poslao poslanik alejhi selam da poziva ljude. A Muaz ibn Džebel poznat, on je ko je bio? Jedan od najučenijih ashaba. Pa prvi susret s njim, poslanikom alejhi selam, nakon povratka iz Jemena, bio je kakav? Da mu je Muaz ibn Džebel pao na seždu poštovanja. Kaže, šta je to, Muaz? Pita ga poslanik alejhi selam, šta je to, Muaz? Šta to radiš? Ovako postupaju ljudi milostivi. Ljudi koji hoće da popravljaju. A potpuno drugačije, osuda, strogi sud, presuda čovjeku, gotovo, u džehennem, haliden, fiha, nikad više nećeš izaći. Tako postupaju ljudi koji nemaju razuma, koji ne žele dobro ljudima, drugim. Pita poslanika alejhi selam koji je milo svim svjetovima, šta je to, Muaze, šta to radiš? Pa kaže, vidio sam tamo u Jemenu
a bili su kršćani, kako oni poštuju svoje učene. Ti si preči da budeš, kaže, ne, Muaz. Sežde je dostojan jedino Allah. Da sam ikome naredio da učini seždu, ikome poznato je u hadisu, naredio bih ženi da učini seždu svome mužu zbog njegovog prava kod nje. Ali to je samo za Allaha. I tu se završava sve. Treći slučaj, također vjerodostojan i poznat nam. Sve nam je ovo, manje više što ću reći je poznato, samo daleko smo od toga. Hatib ibn Abi Belta, ashab, poslanik alejhi sallam priprema vojsku u Medini da ide ka Mekki, oslobođenje Mekke. Priprema vojsku, ogroman broj ashaba. Hatib ibn Abi Belta piše pismo i obavještava mnogobožce o dolasku poslanika alejhi salatu vesselam. Da se pripremi. Izdaja. Pronevjera. Poslaniku alejhi salatu dolazi objava i kaže mu se, nalazi se pismo koje je poslao Hatib na tom i tom mjestu. I on kaže Ali, kaže Miqdadu i drugim ashabima, idite do tog i tog mjesta, ima žena sa sobom pismo. Pa dolazi Alija i drugi ashabi, do te žene pronalaze u mjestu Revdatu Hah i kažu, daj nam pismo. Poslanik alejhi sallam traži pismo. Kaže, kako pismo? Nemam ja ništa, znam. Nemam ništa u sebe. Kaže, on je poslanik. Alija kaže, on je poslanik. Allah ga je obavijestio objavom. I on ne laže. Kod sebe imaš pismo. Ako nam ne daš pismo, mi ćemo te ogoliti dok ne dođemo do pisma. Pa izvlači žena pismo iz svoje pletenice. Vadi. Dolazi pismo. Poslaniku alejhi sallam čita, zove Hatiba. Šta je ovo Hatib? Zašto si to uradio Hatib? I mnogi drugi primjeri. Dakle, moraš da pitaš. Ne može tek tako. Da čovjeku presuđuješ, da govoriš o njemu, izrečeš pogotovo sud o njegovim riječima i njegovim postupcima, a da ne suočiš ga sa njegovim riječima i ne poslušaš njegov komentar i slično. Uglavnom, dakle, treće pravilo govori o tome da trebamo pitati. Bez obzira koliko riječi bile jasne, bez obzira koliko postupci bili jasni, nemoj da govoriš nema potrebe, sve jasno, ko sunce upo bijela dana, vidljivo, ne. Allah sveznajući, poslanik alejhi sallam ništa ne govori po svom nahođenju, objavu mu se objavljuje, pita i uzvišeni Allah pita i poslanik sallallahu alejhi wasallam. Zatim sljedeće pravilo. Malo poduže, ali poznat vam je hadis, izvučeno je iz hadisa. Nije se blagost našla ni u čemu, a da ga samo nije uljepšala. I nije bila istrgnuta, nije bila izuzeta iz nečega, a da ga nije unakazila. Da ga nije, unakazila. Odnosno, ovo četvrto pravilo govori o blagosti. Dakle, i kada saznaš da je čovjek rekao to i to i da je namjeravao riječima svojim to i to, nemoj žuriti. Nemoj žuriti da izdaš svoj sud o njemu, da govoriš o njemu. A pogotovo, dakle, danas kada nemamo mi mjeru i kada govorimo o drugima. Počesto se okliznemo pa odemo daleko. Ako i treba progovoriti o nekome, i onaj koji govori treba da zna koliko govori. Sve preko toga, sve što nije potrebno, nije dozvoljeno da se govori. Pa dakle, ovo četvrto pravilo nam poručuje blagost, poručuje nam blagost, da ne žurimo. Blagost ima značenje, dakle, sinoć smo također govorili, suprotno ishitrenosti, suprotno požurivanju. Nije samo blagost da čovjek govori blage riječi i slično, da se lijepo ophodi sa drugome, ne. Nije dakle jedino to značenje blagosti. Od bitnih značenja blagosti jeste da ne požuruje, da ne bude ishitren, da sačeka, da provjeri, da dobro utvrdi, da vidi. Vratite se ako možete na taj komentar tog hadisa, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Ponekada može biti dobro ili sigurno je dobro, ali nije dobro u datom vremenu. Nije dobro u datom vremenu. Kaže Alija radijallahu an, jel tako? Ne govorite ljudima ono što ne mogu da shvate. Zar želite da utjeruju Allaha i njegovog poslanika u laž? Iako je istina, ali ljudi ne mogu da shvate. Nemojte im govoriti. Ko ne može to da shvati, nemojmo govoriti. Drugi koji mogu da shvate, ima reci. Ili ne mogu da shvate u ovom vremenu.
Doće vrijeme kada će moći shvatiti. Kada dođe, onda govorite o tome. Pa se kaže li kulli maqal mekan. Maqam. Za svaku riječ ima mjesto. Ne može se sve. Naš narod kaže što na umu, to na drumu. Što god čovjek ima, hoće da kaže. Ne može, moraš da biraš. Poslaniku sallallahu alaihi wa sallam možete naći u Buhari, iz početka Buhari, odmah u 3. knjizi Kitabul Ilm, dolaze mu ashabi i postavljaju ista pitanja, odgovara različito. Postavlja ista pitanja, odgovara različito. Pa kažu komentatori, zašto je odgovorio različito? Zato što je bilo potrebno toj osobi da tako odgovori. On je trebao, pitaju ko je najbolji musliman. Pa poslanik alihi salatu sam želeći da popravi određene osobine kod toga kaže najbolji musliman je taj i taj. Želeći da popravi. Ili je možda u to vrijeme kada je postavljeno pitanje bilo potrebno izgraditi te osobine među zajednicom muslimana. Pa različito odgovara prateći stanje čovjeka, prateći vrijeme, prateći okolnosti. Tako isto, ne treba čovjek da govori, već treba da sačeka pogodan trenutak da vidi je li doista to što je istina, do čega sam došao, zaključka do kojeg sam došao, trebam ga sada reći ili dakle trebam sačekati kasnije. I ovaj hadis i ovo pravilo pogotovo dakle vezano je za ovu našu temu. Da ne žurimo sa govorom o drugima, da ne istrčavamo, odmah, zar je moguće da je to on rekao. Pa vidi ga, uslikao se s tim i tim, a ne doliko, ma sad ću ja da ga operem u komentaru dole. Polako, provjeri, utvrdi, ubijedi, razmotri, je li stvarno, kako sam rekao, i to treba da nam bude pravilo, treba da budemo ključevi dobra, katanci zla, da popravljamo makar malo, milimetar. Ako ne možemo popraviti skroz, ne trebamo ni ostaviti popravljanje, već dakle malo pomalo, za sve je potrebno vremena. Pa dakle, nemoj da žuriš, već malo pomalo popravljaj, analiziraj kada je najbolje da ti progovoriš. Kada vidiš da je stvarno osoba takva i da ide sve dublje i dublje, onda dakle treba upozoriti na nju. Do tada pokušaj popraviti. Džennet je za sve prostran koliko su nebesa i zemlja. Nije moj i tvoj džennet da mi određujemo ko hoće, ko neće. Poslanik alejhi salatu je bio poslanik, dakle sigurno, najodabraniji, najbolje stvorenje. Za njega sigurno obećan džennet. Mogao je nalaktiti kada je dobio objavu, što ga briga, on će u džennet. Ne, briga za drugima. Izgarao je, otkako je dobio objavu enzira šireteke l'akrebin i upozoravaj svoje bližnje, do kraja svoga života nije prestajao da pozivao. Allah dao na njegovim rukama da se najviše ljudi generalno, općenito od svih naroda odazvalo za tako kratko vrijeme. Prijašnji poslanici, Nuh i nakon njega živjeli dugo, mnogo godina, ali se narod nije odazvao. Koliko spominje se Nuhu, 80 i nešto da se odazvalo za toliko godina. A poslaniku Muhammedu alejhi salatu za 20 godina preko 100.000 imao i sledbenika. Ali to je do njegove želje, do njegovog izgaranja. Tako treba i mi da budemo. Pa dakle da ne žurimo sa osudom, već da vidimo je li potreba uopće da govorimo ili ne. Kako rekoh, ovo pravilo je konkretno baš izrečeno, ovaj hadis izrečen povodom ove naše teme. Poznat vam je slučaj kada su Židovi prošli pored poslanika alejhi salatu vesselam, a on sjedi sa Ajšom, pa mu rekli Esselamu alejke ja Muhammed. Izostavili samo jedan harf. Nisu rekli Esselamu alejke ja Muhammed, već su rekli Esselamu alejke ja Muhammed. Nisu rekli neka je mir nad tebe, neka je selam tebi, o Muhammede, već su rekli da Bog da umro, da Bog da bio otrovan, da Bog da umro od otrova, o Muhammede. Pa Ajša kaže poslaniku alejkum. A Ajša koja je bila pored njega kaže da Bog da umrli, da Bog da bili prokleti. I vi. Kaže ne, polako Ajša, šta ti Ajša? Kaže zar nisi čuo šta su rekli? Kaže jesam. Ja sam rekao alejkum i neka je na vas. Njihova dova nas neće snaći, a naše riječi će ih pratiti do sudnjega dana. Naša dova će ih pratiti do sudnjega dana. Pa je tada izrekao ove riječi. Nije se blagost i neće se blagost naći ni u čemu, na požurivanje, dakle, na ishitrnost. Neće biti prisutna ni u čemu, a da samo neće uljepšati. Dakle, s pravom je rekla,
Imala je pravo da kaže i kome da kaže. Kako ti možeš da takve riječi ili požuruješ sa takvim riječima prema svome bratu, prema svojoj sestri. Ali ipak nju je ukorio. Šta bi onda rekao za nas? Šta bi rekao za nas i naše osude brata i sestre? Pa dakle, čuvajmo se dobro požurivanja. Uzmimo sebi ovo za pravilo, analiziranje. I ko može da se vrati tamo, iako nije snimljeno to predavanje, ali družite se što god možete više sa Kur'anom, sa tefsirom pogotovo. Ja sam održao jedan serijal i završili smo, ali eto, baš to predavanje nije snimljeno koje se tiče blagosti. Wa ibadu rahman, robovi svemilosnog, ima 14-15 predavanja, pa 63. ajet je prvi ajet u kojem se spominju osobine, od kojeg počinju osobine, pa se spominje prva osobina skromnost i poniznost i druga osobina blagost. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Kada ih oslove neznalice, neuki, neodgojeni, oni kažu selam. Postoji više tumačenja šta znači te riječi selam. Uglavnom, od osobina vjernika je da prati svoje riječi, kakve će imati za posljedicu njegove riječi. Je li dobro da ih sada kažem ili ne? Od osobina posebnih Allahovih robova. Pa dakle, vodimo računa. A pogotovo vezano također čast brata muslimana, sestre i muslimanke, koja je itekako velika. Pa budimo takvih robova koji ne požuruju. Oni koji požuruju, koji govore odmah na prvu, takvi niti su učeni, niti traže znanje, niti razmišljaju o sebi, o svojim riječima, čovjek izusti riječ, ne osvrne se na nju. Nemoj da budeš takav. Već dakle, analiziraj, kako se kaže, čovjek je vlasnik svoje riječi sve dok je ne izgovori. Kad izgovori, onda ona vlada njim. Treba tražiti halala, treba se izvinjavati, treba. Zato, dakle, vodimo računa o svojim riječima i znajmo da je spas u blagosti. Prisjetimo se da svaka riječ je zapisana i da nju ćemo sutra tražiti pojašnjenje. Biće traženo od nas pojašnjenje. Naši prethodnici, jedan od njih, iako dakle nije od prvih prethodnika, Hafiz ibn Ređeb al-Hanbali kaže, evo 40 godina nisam izustio ni jednu riječ, a da nisam pripremio Allahu odgovor ako me pita zašto si rekao, zbog toga sam rekao. Ljudi koji razmišljaju o sebi, ljudi koji žele sebi spas, čuo si, a zar će išta drugo bacati ljude u vatru osim zbog onoga što su posijali svojim jezicima? To je ono što će najviše. Šta je odgovorio kada je bio upitan Allahov poslaniče šta najviše ljude uvodi u džennet, šta je rekao? Bogobojaznost i lijepo ponašanje. Šta najviše uvodi u vatru? Jezik i spolni organ. Najviše uvodi u vatru. Jezik. Pa dakle, ko želi sebi spas, ko želi sebi uspjeh, ko želi da se pozabavi sobom, neka čuva svoj jezik. Nakon što je Muaz ibn Džebela posavjetovao na dijela s kojima će ući u džennet i sačuvati se vatre, sinoć smo čuli, zatim je ukazao mu na mnoga dobra djela, zatim šta je rekao? Hoćeš li da te obavijestim onim sa čime ćeš sačuvati sva ova djela, odnosno da te upozorim na ono sa čime možeš poništiti sva ova djela. Poznat vam hadis. Pa se uhvatio za jezik. Kuffe alejke haza, dobro čuvaj ovo. Uhvatio se poslanika alejhi sallam za jezik. Jezik može sve da uništi. Zato nemoj sebi dozvoliti taj luksuz. Čovjek radi, danas uradi mnogo dobrih dijela, navečer sjedne s braćom posle jacije na sjelo, izgubi sve. Zatim, sljedeće pravilo. Dakle, ne govorimo od sebe početno, ne odazivamo se glasinama. Ko se odazove, provjerava. Provjerava direktno kod osobe od koje se prenose riječi ili postupci. Kada sazna, opet ne žuri. Hoće, na kraju odlučuje da govori o njemu, o njegovim riječima, njegovim dijelima, njemu kao osobi, tamam, sljedeće pravilo, dakle 5. Hoćeš da govoriš, u redu, ali govoriš sa čistim srcem prema onome o kome govoriš, s lijepim mišljenjem o njemu i pravedno. Dakle, ako želiš da govoriš o drugome, govoriš sa čistim srcem prema njemu, lijepim mišljenjem o njemu i pravedno. Dokaz za ovo pravilo,
možete, iako je mnogo. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, ne presuđuje kadija između dvojice dok je srdit. Kadija ne presuđuje između dvojice ljudi dok je srdit. Kako povezati ovaj hadis sa pravilom? Dakle, moraš da iščistiš sve iz svoga srca ako želiš da govoriš o drugoj osobi. Ne smije ništa da bude u tvome srcu. Ljubomore, zavisti, nekakvog ličnog sukoba, pa zbog toga njegove riječi komentarišeš tako i tako, njegove postupke komentarišeš tako i tako, ili pojavu njegovu na određenom mjestu uz određenu osobu, zbog onoga što ti nosiš već prije, odavno prema toj osobi, na osnovu toga govoriš. Nije ti dozvoljeno. Ko želi da govori o drugome, govori čistog srca. Početno, lijepo mišljenje ima o njemu, lijepo mišljenje obaveza prema muslimanu, početno. Kada se obistini, kada dođu dokazi, uvjeriš se, pitaš, provjeriš, dokaže se da osoba ipak nije takva, onda možeš da imaš drugačije mišljenje. Ali u startu, lijepo mišljenje obaveza. Kako se kaže, loše mišljenje o drugome bez dokaza je bolest. Da imaš loše mišljenje o nekome bez dokaza, to je bolest. Samo bolesni tako mogu da imaju loše mišljenje o muslimanu. O muslimanu da loše misliš, to je bolest, ako nemaš dokaza. Ali loše misliti o drugome s dokazom je zaštita. Štitiš se. Imaš dokaz da osoba nije dobra. Distanca. Štitiš se od takve osobe, ali nemaš dokaza i misliš o osobi tako loše, to je bolest, to nije dozvoljeno. Svima nam dobro poznat hadis kako 3 dana uzastopno poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovještava čovjeka, dolazak čovjeka koji će biti stanovnik dženneta. Koji je stanovnik dženneta? Obećava mu još na dunjaluku da je on stanovnik dženneta. I ashabi prvi dan vide ga. Ulazi čovjek, nosi papuče ispod pazuha, sa njegove brade kaplice vode kapaju od abdesta. Ne spominje se da je bio Ebu Bekr, da je bio Omer, spominje se u određenim citatima koji je bio ashab, ali jedan dan, drugi dan, treći dan, ista osoba. Na kraju, Abdullah ibn Amr dosjeti se i kaže, ja moram da idem. Ovakvi su bili ashabi. Moram da idem da saznam ko je taj čovjek, šta radi od dijela, kada poslanik alejhi selam kaže, i to 3 dana uzastopno za njega, da je on džennetlija. Pa ovo je poznat taj hadis, proboravio određeno vrijeme, nije vidio ništa posebno i na kraju ne može da ga ne pita. Robe, poslanik alejhi selam za tebe kaže da si stanovnik dženneta, šta radiš? Nisam vidio ništa posebno kod tebe. Klanjaš kao što mi klanjamo i danu i noću, ništa posebno nisam vidio. Kaže, to je što si vidio. Jedino obično bude, Kaže, naveče kada legnem, očistim svoja prsa od svih muslimana. Mojim prsima nema ništa prema drugim muslimanima. To je to. To je to. U džennet samo čisto srce, čista duša može da, illa men etallahi bi qalbin selim. Ko dođe Allahu sa čistim srcem. Takav može u džennet. I niko, brate i sestro, nije vrijedan tvoga dženneta. Niko nije vrijedan tvoga srca. Što prljaš svoje srce s njim? Što prljaš svoj jezik od njega? Tamam da i nije dobar. Ostavi ga. Ima, na kraju ćeš čuti ko treba da govori o takvome. Ja i ti nismo. Pa dakle, ako želiš da govoriš o drugome, čisto srce moraš da imaš. Da očistiš ko bude govorio iz zavisti, iz ljubomore, iz nekakvog ličnog sukoba, prema toj osobi bude govorio o toj osobi na takav način, sigurno će pogriješiti, sigurno će preći mjeru. Pa dakle, kao što kadija ne presuđuje između dvojice dok je ljut, dok ne prođe sržba jer će pogriješiti sigurno u presudi, isto tako i mi ukoliko želimo govoriti o drugome, ako ne iščistimo svoja prsa, ne odstranimo ljubomoru, dakle zasigurno nećemo biti pravedni prema njima. Na nama je dakle da dovimo jedni za druge, a ne dakle da govorimo jedni o drugima loše i da imamo loše mišljenje i dakle da svoje srce upropaštavamo zbog drugih. Staćemo ako Bog da ovdje pa malo da odmorimo, nakon toga nastaviti. Ako ima neko da pita iz ovog što je prethodilo, bujru. I volio bih da pitate. Malo sam opušteniji prema vama. Ne smijem biti strog. A ova tema zaslužuje
da se bude strogo. Ako imam radi neke stvari nedozvoljene, imamo li pravo upozoriti na njega, to isto potpada pod ogovaranje? Može li primjer? Recimo, konzumira cigarete ili vulgaran govor koristi. Dakle, mi našim upozorenjem uvijek, ako možeš da se vratiš na 4. pravilo, mi sa našim upozorenjem, sa našim govorom treba da popravljamo. Hoćemo li šta sa takvim riječima popravljamo? Kome se obraćamo? Tu dakle treba da nam bude. Ako ćemo samo govoriti o čovjeku, a nikakav efekat postići, vama je poznato tamo da u islamu postoji propis ignorisanja, odbacivanja čovjeka, ignorisanja, nedolaženja u njegovu blizinu. Dakle, izolacija tog čovjeka kaže se opet ukoliko koristi, ukoliko će ostaviti traga na njega, ta metoda. Pa dakle, sve što govorimo, ako će imati pozitivan efekat, treba da kažemo. Ako neće koristiti, onda dakle, čuo si, govori što je dobro ili šuti. Ako će nekome koristiti to što ćeš reći taj je takav, a pouzdano je takav, ubijedio si se, saznao si zasigurno da je takav i neko će se okoristiti od toga, pa će se, udaljiti, neće se upustiti u društvo s njim da ne bi djelovao na njega, reci. Ali ako nema koristi, sad konkretno za taj tvoj primjer, onda nema potrebe da govoriš o tome. Ili možda nema potrebe da ti govoriš. Možda neko ko je bliži tom imamu, efendi ili slično, ko može da utiče na njega, on treba da mu govori. Dakle, kako se i kaže, kod ovog hedžera, kod ove izolacije, kod ovog ignorisanja, ne ignorišu ga svi. Jer mene, ko ja dođem iz Bosne ovdje, pored tog imama, prođem za njim, klanjam, neću ja za njim da klanjam, ja ću njega da ignorišem. Moje ignorisanje njega ništa ne koristi. Ko treba da ga ignoriše s ciljem njegovog popravka, njegov odbor? Tamam, Allahu ekber, da zanijeti oni koji su iza njega, koji klanjaju stalno, iza njega ne, mi nećemo da klanjamo, ti si takav i takav. Pa će onda čovjek zapitat, stvarno šta je to pri meni, kad ljudi moji najodabraniji koji su vazda uz mene, oni neće da klanjaju. To su ljudi koji, dakle, mogu da utiču na njegov popravak i mi treba da popravljamo stanje, a ne? Došlo je u hadisu oko kojeg malo ima govora, ali učenjaci su ga prihvatili. Pogotovo značenje hadisa su prihvatili, možda vezano za ovo zadnje. Kako imati čisto srce prema svima? Ne slušati. Ne slušati o drugima. Ne slušati o drugima. Mi smo slabašna bića, slabi smo ljudi. Kad uđe u srce, teško izlazi iz njega. Zato najbolje da ne slušaš. Došlo je u tom hadisu oko kojeg malo ima govora. Muhadisi su ocijenili hadis, sened, lanac prenosilaca slabim, ali su prihvatili značenje da je rekao poslanik alejhi salocom, nemojte mi dostavljati ništa o drugima, jer ja želim izaći pred sve vas sa čistim srcem. Nemojte mi dostavljati ništa loše o drugima, ja želim pred sve vas da izađem čistog srca. Pa kako da sačuvaš srce svoje čisto prema svakome, nemoj da slušaš. I mislim, brate i sestro, da dovoljno imamo svojih obaveza za koje ćemo sutra sigurno biti pitani. Porodica, djeca, supruga, suprug, posao da ga savjesno obavljaš, na vrijeme dolaziš, na vrijeme odlaziš, da radiš, da znaš onu platu koju zaradiš, da je stvarno halal, da ne sumnjaš nimalo, da se brineš za sebe. Imamo mahana kod sebe, manjkavosti, propusta, da živimo, što se kaže, Nuhov život, ne možemo se popraviti u potpunom smislu. Zašto onda da se bavimo drugim? Zašto da se bavimo drugim? Kada bi svako od nas poradio na sebi, veliki bi hajr bio. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dakle, u prethodnom druženju prethodilo je 5 pravila. Ne govorimo od sebe početno od sebe loše o drugima, ne odazivamo se glasinama drugih, pričama koje nam se dostavljaju, riječima o drugima, provjeravamo kod koga, direktno kod onih o kome nam se govori i traži naše mišljenje o njima. Kada provjerimo, opet ne žurimo, želimo da govorimo čistog srca,
slijepim mišljenjem o dotičnoj osobi i pravedno onoliko koliko je potrebno. Zatim sljedeće pravilo. Dakle, sve se više približavamo govoru. Treba da govorimo. Hoćemo da govorimo? Nemoj da nam ne daš da govorimo. Tamo nije problem. Sljedeće, 6. pravilo jeste da je traženje opravdanja za te sporne riječi po nama, sporne postupke, traženje opravdanja, sve dok je moguće, ima prednost nad govorom i osudom te osobe. Traženje opravdanja. Čuli smo riječi, provjerili, saznali doista rekao te i te riječi, ubijedili smo se, međutim da tražimo opravdanja njemu za takve riječi ili njoj za takve riječi, sve dok je ikako moguće, ima prednost nad govorom, nad osudom. Pa dakle, traži se opravdanja za takve riječi. Kada nam se dostave riječi i mi saznamo, ako možemo da osobi pronađemo opravdanje, osoba je rekla to i to, možda zbog toga našla se u takvom društvu, u takvoj situaciji i slično, sve dok možemo da nađemo opravdanje, preče je, daje se prednost traženju opravdanja negoli osudi, negoli govoru, jer kako rekao, teško je biti pravedan, teško se ograničiti, počesto čovjek se oklizne. Dokaz. Poznat nam dokaz. Od Enesa ibn Malika radijallahu anhu, kod Buharije, kod Muslima, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah se više obraduje pokajanju svoga roba kada se pokaje, nego što bi to učinio neko od vas kada bi putovao na devi kroz pustinju, pa mu ona pobjegne, a na njoj mu sva hrana i voda, pa nakon što je dugo traži, izgubi nadu da će je pronaći i legne da odmori, da sačeka smrt u pustinji, ostati bez hrane i bez vode, znači umrijeti, pa u takvom stanju očaja odjednom ugleda svoju devu pored sebe sa hranom, sa vodom na njoj, u neposrednoj blizini kako mirno stoji, pa skoči, uhvati je za povodac da mu više ne pobjegne i kaže: Gospod Allahu, ti si moj rob, ja sam tvoj gospodar. Je li sporno? Kaže Allahu, ti si moj rob, ja sam tvoj gospodar. Ima li dalje u hadisu? Ima. Kaže ahta'a min šiddeti ferahihi, pogriješio iz silne radosti. Tražimo poslanik opravdanje. Sallallahu alaihi sallam. Tražimo opravdanje. Pogriješio. Nemoguće da vjernik kaže takve riječi. Nemoguće. Pa zbog čega je rekao iz silne radosti? Tražimo opravdanje. Tako i ti kad čuješ da je neki brat rekao nešto, sestra rekla nešto, tražimo opravdanje. Pogledaj koliko sporne riječi. Da je se zaustavio hadis ovdje, šta bismo mi sve rekli o dotičnom? Ali odmah dolazi pojašnjenje. Nalazimo opravdanje, dakle pogriješio iz silne radosti. Pa ću sada ovdje da spomenem nekoliko razloga zbog čega možeš vidjeti drugoga da drugačije postupa od tebe. Ima drugačije mišljenje i drugačije praktikuje vjeru od tebe. Mnogo je razloga. Vjera ne mora da se praktikuje samo kako ti praktikuješ. Neko je naučio drugačije, kod drugoga učio i slično. Mnogo razloga. I spomenut ću ti za svaki razlog primjera ashaba, da su oni razišli, ali nije poznato da su na takav način osuđivali jedni druge i pričali jedni od drugima. Pa jedan od razloga zbog čega ljudi, a Šejhul Islam Tejmije pisao je o tome, možete naći na internetu u PDF-u knjižicu, mislim da je preveden naslov tako, traženje opravdanja za greške velikih imama. Tako se zove. Raf'ul malam an a'immatil a'lam. Traženje opravdanja za greške velikih imama. Pa tamo spominje greške velikih imama. Ne da ukaže na njih, ne. Već da pojasni kako se traže opravdanja. Pa navodi velike imame, 4 imama, da su imali po određenim pitanjima stavove suprotne jasnom dokazu. Poznato mi je stav imama Malika da je zabranjivao da se posti 6 dana ševala nakon Ramazana. Govori da je to novotarija. Imam Malik, iako je hadis zabilježen kod imama Muslima,
Kaže, ne, to je novotarija. Imam Šafija je bio stava, a čućemo dakle i neke od ashaba da su bili tog stava, ukoliko muž dotakne svoju ženu, dotakne preko odjeće, dotakne samo dodir ili dotakne ruku da izgubi abdest. To je bio stav imama Šafije. Iako hadisi ne govore tako, govore drugačije. Imam Ahmed naređivao da se posti dan koji je jeumu šek, dan u koji se sumnja. Je li prvi dan Ramazana ili zadnji dan Šabana. On je naređivao, a došlo u hadisu, što je došlo u hadisu Amara ibn Jasira, da je neposlušan onaj koji neposlušan prema Ebul Qasimu, nepokoran Ebul Qasimu, poslaniku alejhi sallam, onaj koji posti jeumu šek, dan koji se sumnja. Pa spominje tamo opravdanje, nalazim opravdanje, spominje određene situacije. Pa dakle, zašto ljudi praktikuju drugačije vjeru? Zašto ljudi drugačije govore? Jedan od razloga razilaženja, neslaganja, drugačijeg postupanja od onoga kako ti postupaš u vjeri, jeste da nije došao jednostavno dokaz do te osobe. Osoba ima drugo znanje, ima dakle općenito znanje o vjeri, pa na osnovu tog znanja kaže trebalo bi tako i u ovom pitanju postupiti. Nema, nije naučio, nije čuo dokaz. Ti možda ideš više na predavanje ili pratiš preko interneta predavanje aktivno, Allah ti ukazao blagodat, uglavnom možeš da prisustvuješ, drugi ne. Drugi ono što je naučio i postupa kako postupa. I on, da je do njega došlo, da je podučen, možda bi on praktikovao kako ti praktikuješ. Uglavnom, jedan od razloga različitog praktikovanja vjere je što do jednoga je došao dokaz, do drugog nije došao dokaz. Moguće. Ashabi živjeli uz poslanika alejhi sallam, jedni znali za dokaz, drugi nisu. Kućeš dalje, mi živimo 1400 godina. Iako, dakle, imamo knjige, iako imamo učenje, iako imamo predavanja, ali može se desiti jednostavno. Čovjek nije čuo. Ko je od nas pročitao sve? Ko je od nas čuo o svemu? Nema toga. Pa jedan od razloga zašto osoba drugačije praktikuje vjeru, ako hoćeš da osudiš, da upozoriš na njegovo praktikovanje vjere, prvo ga pitaj. Pa ćeš možda čuti da čovjek uopšte ne zna dokaza to, ne zna da treba drugačije. Primjer, kako rekao, mnogo je primjera. Evo da uzmem jedan upečatljiv primjer. Poznatom slučaju kada je u jednom mjestu zavladala kuga, pa ashabi su se podvojili, razišli, da li da idu u to mjesto ili ne idu. Pa su jedni rekli, idemo, bit će što je Allah odredio. Od Allahovog kadera odredbe se ne može pobjeći. Idemo, što Allah da, tako će se i desiti. Dok su drugi rekli, ne, Allah kaže, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ. Nemojte se svojim rukama bacati u propast. Tamo bolest vlada. I sami se upuštamo. Allah tako kaže, ne, što je Allah odredio, tako će biti. Čak, pogledaj, nisu nijedni znali. Pa dolazi Abdurrahman ibn Auf i citira hadis poslanika alejhi sallam o konkretnoj situaciji. Ti ashabi nisu znali, razišli se, pa kaže, čuo sam poslanika alejhi sallam kako kaže, ako čujete da je u nekom mjestu zavladala kuga, ne ulazite u njega, ako se zatekne u tom mjestu, neka ne izlazi iz njega. I gotovo, riješeno. Ali bili se podvojili, različita mišljenja imali, zašto nije došao dokaz? Možda i taj koji drugačije praktikuje vjeru od tebe, nema dokaz, kada mu se dostavi, lijepo mu se pojasni, toliko da mu bude jasno, čovjek prihvati, ne osuđuju ga odmah u startu. Zatim, od razloga razilaženja neslaganja jeste što može do te osobe da dođe dokaz, ali ne prihvati dokaz. Mnogo je razloga i da se ne prihvati dokaz. Pazite, da neko ne bi, odbacuje dokaz. Mnogo je razloga i velika ulema. Evo sad da ćeš čuti, ashabi su odbacivali kada bi mu bio dostavljen hadisom, kaže ne, to poslanik nije rekao. Nemoguće da je poslanik to rekao. Naprotiv, ko je takve riječi znao često izgovoriti? Majka vjernika Ajša radijallahu anha, koja je bila uz njega najčešće. I ona je poznavala njegov život dobro, ali moguće, bilo je situacija, nije stalno bila uz njega, jeste često, ali nije stalno. Možda tada kada nije bila, desilo se to i to, izrekao to i to. Ali ona zbog toga što je često bila uz njega, kaže ne, nije to on rekao, nije to uradio. Pa od Huzefe radijallahu anhu se prenosi hadis da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike mokrio stojeći.
Kaže Aisha, ne, nikad. Taj hadis nije ispravan. Ne prihvata se to od Huzeife što je prenio. Iako imaju hadisi o tome. Kaže, ne, ja ga nikad nisam vidjela. Pa je odbacila, nije prihvatila od Huzeife. Od Abdullaha ibn Omera, poznati hadis, čuli smo ga, da se umrli u kaburu kažnjava zbog naricanja njegovih za njim. Da se umrli, hadis govori o tome, da se umrli, kada se ukopa, njegova porodica za njim nariče, ne plače, dozvoljeno je plakanje, ali naricanje, koje je popraćeno žaljenjem na Allahovu odredbu, jeli, da se protivi Allahovoj odredbi i slično, takvo naricanje, zbog toga se kažnjava umrli. Pa je Aisha radijallahu anha odbacila. Kaže, nije istina to što Ibn Omer prenosi. Jer Allah kaže, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, niko ničiji grijeh neće nositi. Zašto? Da on, naricanje je grijeh. Dakle, žaliti se na Allahovu odredbu je grijeh i tekakav. Otkuda da on bude griješan zbog njihovih postupaka? Pa je odbacila hadis. I brojni primjer. Pa dakle, možda dođe do osobe taj hadis, ali ga ne prihvati iz određenih razloga. Zatim, od razloga neslaganja, razilaženja, jeste zaborav. Jednostavno, čovjek zaboravi. Bio je na predavanju, čuo, naučio pitanja, sa prolaskom vremena i starosti, dolaska starosti, čovjek zaboravi. Ko od nas pamti sve što je čuo, sve što je pročitao? Ashabi, znalo se desiti da smetne sa uma kuranski ajet, ne sad hadis. Kuranski ajet koji se uči, Kur'an se uči, obnavlja, ali čovjek smetne u datom momentu, ne naumpadne mu. Pa Omer radijallahu anh drži hutbu i sa hutbe želi da ograniči mehr, vjenčani dar ženama. Da ne mogu uzimati više od toga. Ustaje žena. Kaže Omer, kako to? Kada uzvišeni Allah kaže u suri An-Nisa وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْتَارًا, iako ste dali jednoj od njih, od žena, kintar, ogromno bogatstvo. A on htio da ograniči koliko su uzimale supruge poslanika, alejhi selam, mehr. Toliko i ne može više. Kaže, pogledaj, Allah kaže, zaboravi Omer. Omer je smetno na taj kuranski ajet. Pa vrlo vjerovatno da čovjek je znao, čuo, međutim zaboravio, pa u datom momentu postupio kako je postupio. Jedan od razloga, dođe dokaz do čovjeka, čuje dokaz, međutim drugačije ga razumije. Evo, malo prije sam spomenuo primjer tog dodira žene. Od ashaba se prenosi da je, na primjer, Ibn Mas'ud radijallahu anh smatrao, dakle, da se pod dodirom doista misli na fizički dodir. Ibn Mas'ud, posebno učen u Kur'anu. Također posebno učen, ili najučeniji u Kur'anu, Ibn Abbas kaže, ne, nije to fizički dodir, već se misli na odnos. Razislo se. Oko jedne riječi, evo la mestumun nisa, ili ste dotaknuli supruge, odnosno ili ste imali odnos sa svojim suprugom. Oko jedne riječi različite se, ne misli se na to, već se misli na ovo. Najučeniji ljudi u Allahovoj knjizi razišli se. Zašto? Zato što su razumjeli drugačije tu riječ. Zašto čovjek praktikuje drugačije vjeru? Zato što je razumio dokaz drugačije. I brojna su pitanja gdje se može dokaz razumjeti ovako i onako. Zato nemoj čovjeka koriti. Malo prije smo govorili, tako, mora svi da se složimo da je značenje tako, pa da ga tek onda osudiš. Možda čovjek razumio drugačije i ne smatra da je to grijeh, da je griješan zbog toga što čini, pa ga ne smiješ koriti. Kada prihvati tvoje mišljenje i tvoje razumijevanje vjere i dalje postupa po svome, onda ga možeš ukoriti, onda možeš mu ukazati da je njegov postupak neispravan. Također, poznat slučaj, kada je poslanik alejhi selam završio bitku na Ahzabu, na Hendeku, je li tako? I došao kući i skinuo pancir, došao mu Džibril u ratnom odijelu. Melek Džibril kaže, zar si o Muhammede skinuo vojnu opremu, a meleki nisu? Meleki su još uvijek pod punom spremom, kaže pravac Benu Kurejza, jer je tada za vrijeme bitke na Hendeku treće jevrejsko pleme Benu Kurejza prekinulo ugovor. Izdali poslanika, alejhi selam, a bili su iza njegovih leđa u Medini uz žene, djecu, ashaba. Pa poznato je bitka na Hendeku, koliki je strah poslanika alejhi selam i ashabi koliko su imali. Da su zbog toga i nekoliko namaza, tako, odgodili, nisu klanjali odmah.
ispred saveznici, iza licemjeri, pa kada su završili sa saveznicima, meleki kažu ne, sa Benu Kurejzom mora se obračunati. Pa šta kaže poslanik alejhi selem ashabima? Neka niko od vas ne klanja ikindiju osim kod Benu Kurejze. I ashabi svi idu i izmiče ikindijsko vrijeme. Jedni klanjaju, drugi ne. Kaže, poslanik je rekao kod Benu Kurejze, na njihovoj teritoriji da klanjamo. Ali kažu, poslanik je rekao te riječi da požurimo i završimo s njima u vrijeme ikindije. Što prije? Htio je da nas požuri? Ne. Poslanik je rekao kod Kurejze, kod Kurejze. Jedni klanjali, drugi nisu klanjali. Kada su došli njemu, nikoga nije ukorio. Ni jedne ni druge. Jasne riječi, ne klanjajte osim kod Benu Kurejza, ali su jedni shvatili ovako, drugi su shvatili ovako. U pitanju namaz. Jedni su propustili namaz, klanjali kasnije, ali ne. Koliko mi imamo rahmeta jedni prema drugima, milosti jedni prema drugima, kada vidimo ljude da drugačije postupaju. Zatim od razloga neslaganja, počesto i možda najčešći razlog neslaganja, razilaženja u praktikovanju vjere jeste, ovo je najčešći razlog, što je neko prihvatio taj dokaz, hadis, jer smatra da nije slab, a drugi ga odbacio, jer smatra da je hadis slab. Najčešći razlog razilaženja. Jedni odbacuju i kažu ne, to je novotarija, ne postupa se, nema dokaza za tu stvar, drugi kažu ne, ima hadis. Kod prvih taj hadis je slab, kod drugih ne. Malo se izdiže na stepen, iznad slabog hadisa, na stepen dobrog hadisa i rade po njemu. Pa nije dakle u redu da imaju, oni smatraju da je hadis vjerodostan, ima učenjaka koji ocjenjuju, jeli? I oko toga ne treba sada da se hvatamo za vratove, da se sukobimo, da govorimo jedni drugima loše riječi. A dakle ovo je jedan od najčešćih razloga. Došlo je u hadisu, nema namaza onome koji nema abdesta, a nema abdesta onaj koji ne spomene Allaha na početku. Hadis. Kod Ebu Davuda. Ebu Davud se nije osvrnuo na njega. Poznata metodologija Ebu Davuda, kada se ne osvrne na hadis, ne kaže kakav je hadis, on je u uvodu svoga dijela napisao, kada se ne osvrnem, to znači da je hadis kod mene dobar. Po njemu se može raditi. Ništa nije rekao. Šejh bin Baz u novije vrijeme ocjenio hadis ispravnim. Kod šeha bin Baza je obaveza na početku abdesta da kaže bismillah. Čak ukoliko se čovjek abdesti u toaletu, ekremekumullah, u nužniku, mora da kaže bismillah, jer je po šehu bin Bazu obaveza reći fard, da kaže bismillah, a spominjanje Allaha na takvim mjestima je pokuđeno, pa je fard iznad pokuđenosti i slično. Dok drugi kažu ne, hadis je slab. Hadis je slab i ne radi se po njemu. Primjera učenja Fatihe sa imamom, kada imam uči, ne učite, vi kao da nešto učite za svojim drugom na sabah namazu, kaže da učimo, kaže nemojte učiti osim Fatihe. Hadis slab. Kod jednih učenjaka slab, kod drugih učenjaka. Nije. Jedni postupaju, drugi ne postupaju. Ima širine, brate. Nemoj da... I zbog toga, kako ti praktikuješ, želiš da svi praktikuju. Tamo gdje ima širine, neka ostane širina. Često bi znao imam Ahmed rahimehullahu ta'ala govoriti, po ovom pitanju ima širine i ne treba zatezati. I brojni drugi razlozi, zbog čega se drugačije postupa, zbog čega se razlikuje u vjeri. Dakle, moraš da znaš, pa traži opravdanje zbog tih razloga. Možda nije došao dokaz, možda je došao, ali ga drugačije razumio, ili zaboravio, ili. Zatim sljedeće pravilo. Znači, nakon traženja opravdanja, i vidimo, nema opravdanja. Ne možemo naći opravdanje za ono što je rekao. A riječi sporne. Pređi preko tih riječi, pređi mu, nemoj zbog toga govoriti o njemu, svakako doće govor da se riječi moraju osuditi, mora se ukazati na problematiku riječi da se neko drugi ne bi poveo i govorio takve riječi. Ali ne diraj njegovu ličnost, ne diraj njegovu čast. Pređi preko te greške uzimajući u obzir dobro koje čovjek ima kod sebe. Kako se kaže, potopi tu grešku u moru njegovih dobrih dijela. Izvagaj, jer čovjek nema dobrih dijela, samo ima grijehe poput takvih, greške takve pravi, nema nikakvih dobrih dijela, pa ne možeš. Čovjek ima, klanja, posti, vjernike, ide u džamiju, vidimo ga, sestra pokrivena i izletila, rekla, uradila. Potopi tu grešku u moru dobrih dijela.
Nemoj dakle da tako za svaku grešku crnimo ljude, ocrnimo ljude, osudimo ljude, odbacimo ljude. Ko bi ostao? Ostao bi ti. Na kraju ćeš shvatiti da si ti najcrniji čovječe. Da ti kod sebe imaš najviše grešaka. Pa dakle, od pravednosti je oprostiti greške osobi koja ima mnogo dobrih dijela. Preći preko greške osobi koja ima mnogo dobrih dijela. I ovo je poznato pravilo kod ehli sunneta vel džemata. Pa dakle, grešku trebamo ispraviti, na grešku trebamo ukazati, ali zbog toga osobu osuditi, a osoba je dobra, ima kod sebe mnoštva dobrih dijela. Ovo je posebno karakteristično za učene ljude. Mora, to je Allahov sunnet na zemlji, zakon na zemlji da svaka učena osoba mora da pogriješi. Jer se niko ne slijedi u svemu osim poslanika alejhi sallam. I nema toga, poslije poslanika alejhi sallam, nema toga da čovjek u svemu je ispravan. Mora da pogriješi. Čuo si neke greške od velikih imama. Šta su govorili? Razišli se sa dokazom, jasno. Dakle, Allah da, mora, nema svetaca u islamu. Niko se ne slijedi slijepo. Samo poslanika alejhi sallam kaže Imam Malik dok je sjedio u džami sa svojim učenicima, pa se okrenuo prema kaboru, pokazuje prema kaboru i kaže od svakog čovjeka se uzima, odbacuje osim od stanovnika ovoga kabora. Kabora poslanika alejhi sallam. Od njega se sve prihvatalo. Od nas uzima se i odbacuje. Uzima ono što je u skladu sa kitabom i sa sunnetom, odbacuje što nije. Pa čovjek mora da pogriješi. Mora da pogriješi. Kada pogriješi, pogledaj u hajru kojeg čovjek čini, učen čovjek, koliko nas je poduči. Imaš danas braće, sestara, koje je Allah uputio na rukama pojedinih učenih ljudi. Pogriješio jedno, nikada. Ko da nije živio, ko da ništa nije uradio za njega. Ne može tako. Da se tako za svaku stvar odbacuje, ko bi onda ostao ispravan. Kaže uzvišeni Allah podučavajući nas pravilu, kada se desila ta potvora, malo prije spomenuta u suri Nur, potvora nije mala stvar i znamo dakle da je objava prestala dolaziti. Dok se to desilo, na kraju je došla i pojasnila dakle da je Ajša radijallahu anha, naša majka vjernika, čista od svega toga, ali do tog vremena objava nije uopšte dolazila. Poslanik alejhi sallam bio zabrinut, Ebu Bekr zabrinut, hoće li pustiti Ajšu, razvesti je i slično. Poznato je u hadisima se spominje kada bi dolazio, ona je otišla kod babe Ebu Bekra da stanuje više. Nije ni stanovala uz poslanika alejhi sallam. Kada je dolazio da je obilazi, kako se obraćao, nije spominjao po imenu. Šta ima sa njom, kako je ona, nije uopšte htio da spominja. Poznato je da je govorio Ajš, je tako, iz milja. Kad bi se inače obraćao, kad se to desilo, potpuno zahladili odnosi. Teško bilo, ashabima teško bilo. Cijela Medina je to primijetila. Pa kaže uzvišeni Allah nakon toga, nakon što se obistinilo, nakon što je istina izašla na vidjelo, kaže وَلْيَعْفُوا وَلْيَعْسْفَهُ أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Neka pređu preko toga i neka oproste. Ebu Bekr tada se zarekao, obećao, dao obećanje da neće pomagati svoga rođaka Mistaha, koji je također učestvovao u širenju te potvore. Rekao ne. Allah objavljuje ajet o tome, neka pređe preko toga. Neka mu oprosti. Zar ne biste i vi voljeli da se pređe preko vaših grijeha, da Allah pređe preko vaših grijeha i da vam tamo oprosti? Pa tako isto kada čuješ nekoga da je rekao, na riječi treba upozoriti, čućemo sada kako, ali ne dirati osobu, jer nema toga. Svako bi od nas volio kada pogriješi da mu se pređe. Da li bi ti volio da svaki put kada nešto izletiš, kada nešto pogriješiš, da imaš kontrolora nad sobom, stani, ne valja tako, nije u redu, ti si ovakav, ti si onakav, zbog te greške koje svako bi volio da mu se pređe, da mu se tamo iza ćoška lijepo kaže, posavjetuje, ispravi ga, a ne dakle da se kroz mahalu, kroz čaršiju, nemojmo zaboraviti, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a prije njega kaže uzvišeni Allah, innamal mu'minuna ihwa, doista su samo vjernici prava braća. Mi smo braća. Kako možemo jedan... Imaš li rođenog brata? Tako pričaš o rođenom bratu. Njegove sramote širiš po čaršiji o rođenom bratu. Vjernici su na većem stepenu bratstva od rođene braće. Pogledaj, ko zna arapski, ako ima neko da zna arapski, innamal mu'minun. Čestica innama ima značenje potvrde i ograničavanja. Kao da kaže samo vjernici, niko drugi.
Samo su vjernici prava braća. Bratstvo po vjeri je iznad bratstva po srodstvu, po krvnom srodstvu. Pa kaže Allah tako, kaže poslanik alejhi salatu vesselam: o Allahovi robovi, budite prava braća. Budite prava istinska braća. Kako možeš o bratu svome rođenom, o svojoj sestri rođenoj i tako da pričaš? Ne može i ne pričam. Onda brat po vjeri, sestra po vjeri je preča. A došlo je također u hadisu: ko sakrije sramotu svoga brata, muslimana, Allah će sakriti njegovu sramotu sutra na drugome svijetu. Pred najvećim skupom. Da budeš osramoćen, da budeš prozvan, da se dođe sa djelom koje si činio među 4 zida. Niko nije znao, znao Allah. Ti se pozabavio sramotama svoga brata, pratio njega, razotkrivao njega. Pa će Allah tebe razotkriti. Poznat vam je hadis: ovi koji ste povjerovali svojim jezicima, a iman nije sišao u vaša srca, ne ogovarajte druge muslimane i ne pratite, ne istražujte njihove mahane. Doista ko bude istraživao mahane drugih, Allah će se pozabaviti i njegovim mahanama, pa će ga osramotiti u njegovoj kući. Sramota će izaći od njegove supruge, od njegove djece, iz njegove kuće. I svjedoci smo toga. Pogledajte ljude koji gibete, koji ogovaraju, koji se ismijavaju sa drugim muslimanima. Allah je osramoti. Sramota izađe iz njihove kuće. Osramoti ga preko njegove djece, preko njega ili nju. Zato ništa nije ravno spasu, sigurnosti, ništa. Sljedeće pravilo. Dakle, govorimo, moramo više govoriti, aj pusti nas da govorimo više. Tamam, ako se govori, onda govorimo o riječima i postupcima, ne govorimo o osobi. Riječi su sporne, postupci su sporni, govorimo o riječima. Donosimo sud Islama, šerijatski sud o riječima, o djelima. Jer nam je cilj da zaštitimo druge, da se ne upuste u takve riječi, da se ne upuste u takva djela. Ličnosti nas ne interesuju. Pa dakle, i ovo je također veliko pravilo od ehli sunneta vel džemata. I ovo je vrlo bitno da razumijemo. Dakle, riječi da, postupci da, osoba ne. Propis riječi je takav i takav. Propis postupaka je takav i takav. Ne mora značiti da je propis osobe takav i takav. Razumijemo li se? U islamu, u šerijatu, ko kaže to i to, on je to i to. Ne mora značiti uvijek. Naprimjer, ulema koja smatra da je ostavljanje namaza, ko ne klanja namaz, da je nevjernik. Pa kažu, ko ne klanja namaz, on je nevjernik. Ne mora značiti da je odmah nevjernik, doista nevjernik. Moraju se ispuniti uslovi 1, 2, 3. Ostavljanje namaza u islamu je karakterisano tako. Ili ko kaže po pitanju Allaha tako i tako, on je takav i takav. Ne mora značiti odmah, mora da se ispune uvjeti, mora da se provjeri, da se ispita. Odnosno, dakle, ta općenita presuda riječi i dijela ne mora značiti da je to presuda i onoga koji je izrekao te riječi i uradio ta djela. Tako. Evo dokaza za to. Poznatno svima hadis, dokaz, poduži da ne duljim, svima nama dobro poznat da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme prokleo 10 osoba koje su u kontaktu sa alkoholom. Je li tako? 10 osoba. Poduži hadis, spominju se sve te osobe, onoga koga cijedi, onoga za koga se cijedi, onoga koga pije, onoga koga nosi, onoga kome se nosi, onoga koga toči, onoga koga prodaje, onoga ko jede njegovu zaradu, onoga koga kupuje, onoga za koga se kupuje. Poduži hadis. Spominju se sve. Ko je najdirektniji s alkoholom? Ko ima najveći kontakt, najbliži kontakt? Ko pije, brat? Ko pije? Šta kaže? Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je prokleo onoga koji pije. Tamam. Na jednom. Na drugom mjestu dešava se i poznato je da je bio jedan ashab koji je pio mnogo alkohola. Bio ashab za vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam koji je pio mnogo alkohola. Dovođen pred poslanika alejhi salatu vesselam i kažnjavao ga. Pa prođe vrijeme opet. A poznato vam je kada se izvodi neka šerijatska kazna da i drugi prisustvuju, da uzmu pouke. Da se ne desi da i oni se dovedu u takav slučaj. Pa nakon nekog već puta
od onih koji su prisustvovali bio jedan koji je na kraju rekao Allah ga prokleo što se više ne okani. Alkohola. Stalno pije i dovodi se i kažnjava se, Allah ga prokleo, kad će se više ostaviti toga? Pa se poslanik alejhi selam okreće i kaže, ne potpomaži šeitana protiv svoga brata. Ja znam da on voli Allaha i njegovog poslanika. Poslanik? A ovom na ovoj strani rekao, Allah je prokleo 10 osoba. Pa spomenuo i onoga koga pije. A ovdje kaže, ne potpomaži šeitana. A čovjek pije. Dakle, u prethodnom hadisu od 10 osoba su spomenuta djela, postupci pijenja alkohola izaziva Allahovo prokletstvo. A osoba koja direktno pije, konkretno pije, ne mora znaći odmah da se spušta prokletstvo na nju. Pa je vrlo bitno da razgraničimo propis riječi i postupaka i propis osobe. Kod nas se ne spušta odmah. Kod braće koja su malo zastranila, koji su malo zašli u tekfir, oni odmah spuštaju. Kao nemam ja kad to provjeravati, ispitivati. 1+1, 2, gotovo. Nema šta čekati. Ne. Kod ehli sunneta nije tako. Evo ti dokaza. Poslanik alejhi selam kaže prokleti su. 1, 2, 3, 10. Dolazi čovjek koji konkretno radi to djelo. Kaže ne, ja znam da on voli Allah i njegovog poslanika. Dakle, ima nešto. Ne može odmah. Polako. Treba dakle da se provjeri. Treba da se provjeri. Pred poslanikom alejhi selam sluškinja i citira stihove i kaže o fina nebijun jalemu ma fi gad. I među nama je vjerovjesnik koji zna šta će se desiti sutra. Tvrdnja da neko zna gajb mimo Allaha je kufr, nevjerstvo. Mnogi kuranski ajeti isključivi da gajb zna samo Allah, niko drugi. Ključevi, tajni ključevi gajba samo su kod Allaha, nikod koga drugog. I u kajskim knjigama učimo da ko tvrdi za sebe ili za nekoga drugog poziva da zna gajb šta će se desiti sutra u budućnosti općenito, je nevjernik. Kaže o fina nebijun, ali mu afiqat, među nama je vjerovjesnik koji zna šta će se desiti sutra. Kaže, polako. One riječi koje se prije govorila, reci, ove više ne ponavljaj, ovo ne spominji. I gotovo, tačka. Žena sluškinja koja nema znanja, prekla iz neznanja, prešao preko toga i kaže, nemoj više ovo da spominješ. Ono što si prije toga spominjala, što nije sporno, nije problem, ali ovo više ne spominji. Pa dakle, ovo je vrlo bitno da razgraničimo. Propis riječi i postupaka ne mora iziskivati da isti bude takav propis i osobe koja je izrekla. Zatim sljedeće pravilo. Sada pojašnjava se sve ovo prethodno. Nama pripada vanjsko, Allahu pripada unutrašnje. Dakle, čujemo sporne riječi, vidimo sporna djela, vidimo osobu uz drugu osobu koja je tekako sporna, ode kod njega, saznamo da je bio kod njega ili bila kod nje i slično. Mi možemo osuditi riječi koja je kazala, postupke koje je učinila, spomenuti šerijatske dokaze kojima se kore takvi postupci, takve riječi i zadržati se tu. Zbog čega je uradila, zbog čega je rekla ili on uradio, rekao, ne zalazimo. Ne možemo na zohor, on je otišao zato što on ga voli, oni su prijatelji, oni se potpomažu, on govori takve riječi da udovolji tom i tom, on je plaćenik, on je ovako, on je onako. A uzbilo. Odakle ti? Otvorio srce, pa znaš šta je u njegovom srcu, zbog čega govori, zbog čega. Čuvajmo se dobro. Sjeti se, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Čovjek ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega ni onaj koji bdi, onaj koji piše. Usama ibn Zaid također poduži hadis. Spominje, hadis vjerodostojan kod Buhari i kod Muslima. Spominje kako ih je poslanik alejhi salatu vesselam poslao u izvidnicu, u vojni pohod protiv plemena Horekat koje je bilo ogranak jednog plemena Džuhejna. Pa kaže, u borbi sustigao sam nevjernika. I kada je vidio da ću ga dokrajčiti, da ću ga ubiti, rekao je, ešhadu en la ilaha illallah. Kaže, u toku borbe susreo sam sa jednim nevjernikom i kada je vidio da ću ga ja ubiti, rekao je, ešhadu en la ilaha illallah. Ali kaže, ja sam spustio sad. Ubio sam ga. Međutim, taj moj postupak
počeo me je napeći. Nisam bio nikako smiren sve dok nisam pitao poslanika alejhi selam o tome. Pa je rekao, zar si ga ubio? On je rekao, la ilaha illallah. Kaže, ali Allahov poslaniče, on je to rekao samo da se sačuva sablje, što je bilo očigledno. Kaže, rekao te riječi samo da ga ne ubijem. Kaže, ubio si ga nakon što je rekao la ilaha illallah. Jesi li ti otvorio njegova prsa da znaš zbog čega je rekao? A ovo se desilo kome? Usami ibn Zaid. Ko je bio Usama ibn Zaid? Kaže se tamo često kada prenosi on hadise, hibbu Rasulillah, miljenika Allahovog poslanika alejhi selam. Kakvi su bili i njegovi unuci Hasan i Husein. Zna se često navoditi u hadisima, spominjati kako je na jednom koljenu sjedio Hasan ili Husein, a na drugom njegovom plemenitom koljenu sjedio Usama ibn Zaid. Volio ga mnogo Usama ibn Zaida. Kaže, Allahov poslaniče, dovi za mene da mi Allah oprosti. Šuti. Allahov poslaniče, dovi za mene da mi Allah oprosti. Nije dovio. Iako ga mnogo volio. Kaže, zar si ubio čovjeka nakon što je rekao la ilaha illallah? Pa kaže, nije prestao ponavljati mi ove riječi, zar si ga ubio? Nakon što je rekao, sve dok nisam poželio da sam nakon tog događaja primio islam. Da sam nakon tog događaja primio islam, da moje primanje islama pobriše to što sam uradio. Zar si otvorio njegovo prsa i zna zbog čega je čovjek rekao? Tako isto kada čujemo, mi govorimo, ne, ti si rekao zbog toga, znam ja, ti si takav i takav, tvoja unutrašnjost je takva i takva, ti te riječi govoriš zbog toga. Ulazimo u domen uzvišenog Allaha, on to jedini poznaje. Sličan slučaj od Mikdada, spominje se, pa kaže Allahov poslaniče, pita ga, šta misliš ako sretnem nevjernika pa me on napadne u bici, pa me on napadne i odsječe mi ruku. I ja onda, nakon što mi odsječe ruku, skloni se iza drveta i kaže, primam islam. Kaže, la ilaha illallah. Allahov poslaniče, smijem li ga ubiti? Nakon što to kaže. Kaže, ne ubijaj ga. Kaže, Allahov poslaniče, ruka. Odsjekao mi ruku. Kaže, ne ubijaj ga. Ako ga ubiješ, onda ti ćeš biti na njegovom stepenu prije nego li je izrekao te riječi. A on će biti na tvome stepenu prije nego li si ga ubio. Ti ćeš biti na njegovom stepenu prije nego li je izrekao te riječi. Ko je bio? Šta je bio prije nego li je izrekao? Šehadet. A on će biti na tvome stepenu prije nego li si ga ubio. Prije nego li si ga ubio, ti si bio vjernik. Ne ubijaj ga. Dakle, nema akademija. Dakle, na nama je da osudimo ono što je u vanjštini. Šerijat gleda na takve riječi tako i tako, na takve postupke tako i tako, i tu se zadržavamo. Zbog čega je to rekao, zbog čega je to uradio, zbog čega je sastao se s tim, dakle, to nije naše. Kako je rekao poslanik alejhi selam također u hadisu, nije mi naređeno da preispitujem srca ljudi, niti da otvaram njihove unutrašnjosti. Ono što mi kažu, kako mi kažu, tako je. Poznat je slučaj koji se desio na Tebuku ili u bici na Tebuku, da mnogi licemir nisu izašli. Bilo je trojica ashaba koji također nisu izašli. Poznat je slučaj Kab ibn Malika, posebno emotivno kazivanje, ima šejh Adnan Fetić, o tome možete se vratiti, snimljeno na YouTube-u. Uglavnom, ashabi su do zadnjeg dana oklijevali, ne izaći, odugovlačili, na kraju su vidjeli da ne mogu da sustignu poslanika alejhi selam i ostali su. Kada se vratio, licemjeri dolaze i kažu, poslaniče, nisam izašao u bitku zbog toga, nisam. Dobro. Kažu Kabu ibn Maliku njegovi, idi reci, vidi kako drugi govore i prihvata. Ne kori i prihvata njihovo što kažu. Takav je bio. Što god bi mu bilo rečeno, prihvatio. Ne bi zalazio, iako je možda znao, dakle, da je neispravno, da je netačno to, ali je prihvatao. Pa dakle, ne ulazimo u unutrašnjost. Zatim sljedeće pravilo da požurimo završiti. Dakle, govorimo o riječima, o postupcima, ne ulazimo u namjere. Zatim, kada govorimo o riječima, postupcima, uzimamo u obzir okolnosti. Dakle, čak i kada iznosimo sud o riječima, sud o djelima, uzimamo u obzir
uzimamo u obzir okolnosti. Čuli smo, je li tako, Allahu ti si moj rob, ja sam tvoj gospodar. Kaže, te riječi je rekao iz silne radosti. Zašto je rekao, pod kojim okolnostima? Radost obuzela njegov nije bio pri sebi, nije vladao sobom, pa iz silne radosti izrekao te riječi. Pa da nije pojasnio poslanik alejhi selam, kako rekao na početku ovoj riječi, da je rekao iz silne radosti, mi bismo rekli bi prije nas mnogi kakav je njegov propis. Međutim, pojasnio je, uzeo je obzir okolnosti, pa šta kaže na početku? Allah se raduje, Allah se smije onome koji se pokaje, raduje se onome koji se pokaje više nego li ovome. Pa pogledaj kakav navodi primjer. I pojašnjava zbog čega. Pa, dakle, uzima se u obzir okolnost, mora se uzeti u obzir okolnost. Oprošteno mu nisu uopšte uzete u razmatranje njegove riječi. Slučaj Amara ibn Jasira, je tako, u Mekki, koji je toliko kažnjavan da je na kraju rekao da se sačuva više kažnjavanja, mučenja, rekao poslaniku alejhi selam loš govor. Pa je došao plačući vjerovjesniku alejhi selam, spomenuo šta je rekao. Pita ga, gdje je tvoje srce bilo u svemu tome kada si rekao te riječi? Šta si mislio? Ne, Allahov poslaniče. Pa uzvišeni Allah objavljuje ajete o tome ko izrekne riječi nevjerstva pod prisilom, a njegovo srce bude stabilno, ne uzima se u obzir. Pa čak se u jednom od citata, oko kojeg malo ima govora kod muhadisa, spominje da je rekao, ako se ponovo vrate da te kažnjavaju, da te muče, vrati se i ti tim riječima. Ponovo reci te riječi da se sačuvaš mučenja, kažnjavanja. Pa dakle, uzeo je u obzir okolnosti. Čovjek mučen iz prisile izrekao takve riječi i ne uzimaju se u obzir. Allah objavio ajete o njemu i prešao preko toga. I poznato je, na primjer, sljedeći primjer, u ratu. U vrijeme gladi za krađu se ne kažnjava u šerijatu. Po šerijatu, u šerijatskoj državi, u vrijeme rata, ukoliko neko od boraca ukrade nešto, ili u vrijeme velike gladi, ukoliko osoba ukrade nešto, ne kažnjava se, ne sprovodi se taj šerijatski propis. Kažu zašto? Možda ukoliko bi se sproveo nad tim borcem koji je ukrao iz razloga, možda bi ga to nagnalo da ode na drugu stranu, pa se bori poslije protiv tebe. U vrijeme velike glade ljudi teško žive. Na neki način imaju osnovu da postupe tako. Pa ako bi, dakle, sjeklo se u vrijeme gladi, velike gladi, ako bi se sprovodila ta šerijatska kazna, koliko bi se onda moralo sprovesti kazni? Pa se ne postupa po tom propisu u takvim situacijama. Uzimaju se obzir okolnosti. Dakle, vrlo bitno kada se želi govoriti o propisu čak i riječi i postupaka, moraju se uzeti u obzir okolnosti. Zatim sljedeće pravilo, ne govori se o drugome, ne donosi sud o njemu, osim nakon što se uspostavi dokaz kojeg on razumije. Nakon što se uspostavi dokaz, dostavi mu se dokaz kojeg on razumije. Ne donosi se sud, sada govorimo o osobi, ne donosi se sud o osobi. Sud kakav je izrečeno njegovim riječima i njegovim postupcima, ne spušta se na osobu, ne govorimo o osobi, ne govorimo o njenoj časti, sve dok mu se ne dostavi dokaz, dok se ne upozna i on ga prihvati, bude mu taj dokaz jasan. To je vrlo bitno. Moramo se dostaviti i pojasniti toliko da mu bude jasno. Da mnogo ne duljim, pošto nemamo vremena, dakle i ovo je pravilo oko kojeg se slažu islamski učenjaci. Postoji konsenzus. I Allah nije kažnjavao nijedan narod sve dok nije poslao poslanika koji je pozivao, pojašnjavao. Nakon toga, narod koji se nije odazvao bio bi kažnjen. Prije toga nije bio kažnjavan. Tako isto, nije dozvoljeno spustiti propis na osobu sve dok joj ne pojasniš toliko da joj bude jasno. Poslije drugačije postupa, nastavlja sa svojom praksom iz inata. Vidi se očito iz inata. Dokaz, da ne duljim, bilježi Imam Ahmed u svom musnedu da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: na sudnjem danu će doći čovjek koji je bio gluh, ništa nije čuo, starac, onaj koji je bio mentalno zaostao, starac i čovjek koji je umro u periodu bez poslanstva.
Na sudnjem danu dovest će se 4 osobe, čovjek koji ništa nije čuo, bio gluh, koji je bio mentalno zaostao, starac i čovjek, osoba koja je živjela u periodu bez poslanstva, kada nije bilo poslanika. Pa će gluhi, onaj koji ništa nije čuo, reći: Gospodaru moj, došao je Islam, a ja nisam čuo za njega. Nisam mogao da čujem. Onaj koji je mentalno zaostao, reći će: Gospodaru moj, došao je Islam, a djeca su me gađala baljegom. Gađali su me izmetom, jer sam bio mentalno zaostao. Nisam znao za sebe, nisam mogao da pojmim stvari. A starac će reći: Gospodaru, došao je Islam, ja zbog svoje senilnosti, starosti također ništa nisam mogao da razumijem. I onaj koji je umro u periodu bez poslanstva reći će: Gospodaru, meni nije došao Islam, meni nije došao ni jedan poslanik. Pa će ih Allah sve opravdati. Jesi pratio 4 osobe koje se spominju? Onaj koji nije čuo, uslov je da čuje, da mu se dostavi, da mu dostaviš. I onaj koji je mentalno zaostao, nije mogao da razumije, uslov je da mu se dostavi dokaz kojeg on razumije. Onaj koji je živio u periodu bez poslanstva, nije mu došao dokaz, uslov je da dođe dokaz. I starac zbog svoje senilnosti također nije razumio, uslov je da razumije. Pa dakle, da bi mogao da govoriš o nekome zbog njegovih spornih riječi i njegovih spornih postupaka, o njemu sada da govoriš, moraš da mu doneseš dokaz, pojasniš i da on prihvati, da mu bude jasno. Da mu bude jasno. Dokaz kojeg mogu razumjeti samo pojedini nije dokaz. Dokaz mora da bude jasan za sve. Zašto je Islam vjera za sve do sudnjega dana? Zato što je maksimalno lahka, krajnje lahka. Olakšao uzvišenje Allah vjeru u potpunosti. Samo takva vjera može da bude vjera za sva vremena i za svakoga. Da je kruta, da su posebni propisi i strogi propisi, ne bi bilo moguće da je svi praktikuju. Pa isto tako dokaz mora da bude jasan, vjerodostojan, mora da bude ispravan, da ga dostaviš i da bude jasan, da je lahko ga razumjeti. Pogledaj, dakle, uzvišen je Allah opravdao sve, pa će im na sudnjem danu onda narediti. Izdati tada naredbu: dobro, nisu vam došle moje naredbe na dunjaluku, niste ih mogli shvatiti i razumjeti, sada vam naređujem, pa će im uzvišeni Allah narediti svima njima da uđu u vatru. Da uđu u vatru. Nije problem šta da urade, problem je da urade. Znači, traži se od njih da urade, a ne šta da urade. Jer je to pokazatelj isto tako da im je došla naredba na dunjaluku i da su je razumjeli, odazvali bi se. Odazvali ili ne? Sad ćemo da vidimo. Hoćete li se odazvati ili ne? Pa će Allah narediti da uđu u vatru. Kaže poslanik alejhi selam, kada bi ušli u vatru, našli bi da je ona hladna, spasonosna. Dakle, bitno je da se odazovu naredbi uzvišenog Allaha, a nije bitna kakva je naredba. I dakle, 12. pravilo. Sada spuštamo na osobu, propis. Dakle, ne može se spustiti na osobu dok se ne ispune određeni uvjeti i otklone određene prepreke. Rekla je osoba sporne riječi, mnogo sporne riječi, uradila sporna djela, klanja, predvodi nas u namazu, namaz nije ispravan nikako. Ne spušta se propis na osobu da je takva i takva zbog tih grijeha, sve dok se ne ispune određeni uvjeti 1, 2, 3, 4, 5, 6 i suprotno tome otklone prepreke koje sprečavaju da se spusti propis, da se kaže ta osoba je takva i takva. O toj osobi se može govoriti, ona je takva i takva. Pa dakle, koji su to uvjeti? Mora osoba da bude razumna, malo prije si čuo, razumna. Dakle, da mentalno zaostala osoba, umno, poremećena osoba, govori što god govori, to joj se ne uzima u obzir. To se ne uzima u obzir. Sutra će Allah staviti na ispit. Nisi ti taj koji joj presuđuje danas na dunjalku. Šta je došlo u hadisu? Pero je dignuto od trojice. Pa je spomenuti onaj koji nema pri sebi razuma. Zatim sljedeći uvjet, dakle razum je uvjet. Osoba mora koja govori takve riječi, čini takva djela da bude umno sposobna, razumna. U suprotnom, odsustvo razuma je prepreka za spuštanje propisa. Punoljetnost, maloljetna osoba, dijete čuje na ulici svašta i kaže: o djeci ne možeš izdavati propise. Mora bude osoba punoljetna, da pređe 15 godina. Pa kada kaže sporne riječi,
onda možemo da spuštamo propis na nju. Prije toga maloljetna osoba ne spušta se propis. Zatim znanje, mora da ima znanje. Znanje koliko su opasne te riječi, koliko su opasna ta djela. Prepreka je neznanje. Čovjek kaže neznanja. Među nama je poslanik koji zna šta će biti sutra. Sluškinja, daleko od znanja, nema znanja, pa je izrekla takve riječi, prešlo joj se, posavjetovalo se. Četvrti uvjet jeste slobodna volja, da čovjek to kaže slobodno, da nije prisiljen. Prisila je prepreka. Prisila je prepreka, da kaže slobodno. Pa slučaj Amara ibn Asira, bio je prisiljavan, bio je kažnjavan, tražilo se od njega, mučit ćemo te sve dok ne kažeš o Muhammedu tako i tako. Pa je rekao, dakle, pod prisilom i njegove riječi, to što je rekao, nemaju nikakav propis, ne uzimaju se u obzir. Dakle, da čovjek kaže slobodno, nije bio prisiljen. Zatim namjera, da to govori ciljano, a ne dakle da je pogriješio, da je preletio, da je izletio. Već dakle svjesno cilja te riječi ili dakle svjesno čini ta djela. Slučaj čovjeka sa devom u pustinji. Preletio, pogriješio od silne radosti, kaže jasno kaže poslanik alejhi selam, pogriješio. Nije to rekao namjerno, Bože sačuvaj, već pogriješio. Pa dakle od uvjeta da možeš spustiti i reći ta osoba je takva i takva, jeste da čovjek izađe i kaže jesam, ja svjesno, nikome nije prisilio, ja ciljao, namjerno govorim tako, jeste, šta imaš? Imaš šta protiv? Ne, čovjek pogriješio. I šesti, koji je malo, dakle, najširi uvjet je, dakle, da osoba ispravno razumije to pitanje, da nije, dakle, pogrešno naučila to pitanje, da ga pogrešno ne tumači. I ovo je, dakle, uvjet zbog kojeg ehli sunnet ponajviše traži opravdanja, pravda one koji su skrenuli po pitanju Allahovih lijepih imena i uzvišenih svojstava i sličnih njihovih stavova. Zato što nisu ispravno razumjeli to pitanje. Pogrešno su se podučili tim pitanjima, imaju šubhu u tome. Pa je dakle uvjet da je osoba razumna, umno sposobna, da je osoba punoljetna, da osoba ima znanje o tome što govori, da nije prisiljena, da ima namjeru, da namjerno govori to i da zna, poznaje, da je ispravno razumjela, nije pogrešno naučila to pitanje. Kada se ispune ovi uvjeti i suprotno otklone prepreke, onda se može reći, te riječi su takve i takve, postupci su njihov propis takav i takav je propis i te osobe. Jer je osoba razumna, jer je osoba punoljetna, jer osoba ima znanje o tome i svjesno govori i namjerno govori, slobodno govori, nije prisiljena, ima znanje, bio je zajedno sa mnom kada se podučavao tim pitanjima, zna da je tako, on govori drugačije, tad se može spustiti propis. Prije toga ne. Prije toga ne. I 13. pravilo. O drugima govore učeni ljudi. Kratko. To je 13. pravilo. Ako treba da govore o drugima, onda govore učeni ljudi. Ako ti možeš da pređeš ovako, iako sam sinoć rekao, čini mi se 23 pravila, izveo sam ovih 13, ako možeš na ovakav način 1, 2, 3, do 12 da dođeš ti, sve ovako, onda govori, brate, na tebe se odnosi 13. pravilo. Ako ne možeš, onda ostavi neka učeni ljudi govore o tome. Ne treba ti, nemoj da upropaštavaš sebe, upropaštavaš svoja dobra djela, čast kao što imaš ti, imaju i drugi, pozabavi se sobom, svojom porodicom za koje ćeš biti odgovoran. Ako stvarno si čuo problematične riječi i postupke vidio, ukaži učenoj osobi, reci vidio sam tog i tog da govori to i to, radi to i to, te živ bio, ti ga posavjetuj, ti ispitaj, ti provjeri, to je za tebe, nije za mene i slično. Molim Allaha dželle vala da ove riječi koje sam kazao budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da se okoristimo od ovih riječi. Ako ima nešto da nije bilo jasno. بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي